Digoyang para putra Pak Ibu dan sebentar-bentar. Ning dina satu bengi minggu kakang SMS ngomong kangen pengen ketemu. Apa isi Tia? Mau Garut? Aku beli. Kami bangkit kakang bisiki bari rangkul kula diambung nafsu di cinta kegawa perasaan kula terlena ning sorui Wong Sudi mampir, Mama Andika, Wong Sudi mampir, Mama Andika sayang, Mama Adnan, apa isi dia? Rasanya melayang-layang, kula dicembur dirayu-rayu. Apa ya Adnan? Kang sing dia sudi mampir. Apa yang Cynthia? Saksine wulan lan lintang ning pinggir tanggul dadi kenangan manis madu cinta netes terus mira-mira ning pinggir tanggul kali bangki kakang bisiki bari rangkul senok diambung nafsu di cinta kegawa perasaan kula tergeletak ning sorui alang-alang. Apa Pak? Gua semangka Mama Andika dewe, Mama Andika, gua semangka. Madu cinta netes terus mira-mira batula ning dina satu sore minggu kakang SMS ngomong kangen pengen ketemu nafsu ni cinta kegawa perasaan senok tergeletak ning sorui gedang-gedang. Oh ingatkah dirimu waktu itu kita duduk di esor gedang-gedang di sana pikir kan? Gue semangka, kalau udah disebut gue semangka. Mama Andika.
isi madu cinta Ngelak terus nyirami raga kula ning pinggir tanggung kali bangku kakang bisi bari rangkul senok diambu nafsu ni cinta kegawa berasa kula tergeletak ning soru